1, 2, 3. Menteri Berdepet Yakatanat PHE uba Renikton Tongkhar Naka sngi ka arpunyau trik ujemang ha ka jingadan lang Menteri Katanat Penroisor uba sniaw bhalang dhar. MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla bat kiwei ula Plie ka Skhim Naka bynta ka nong ba Jowai kabala tip kum ka renovation of Jowai water supply scheme ha ka program kabala pelong ha treatment plant complex PHE urkhla Jowai. Hakani ka jo osngi uba Tongkhar ula Plie yaki artili ki mau nong rim Naka bynta ka kle tershi combined water supply scheme bat commitment to do water supply scheme. Uba Tongkhar habakran hakani ka sngi ula yaro ya MLA ka Jowai kumju ru yaki saheb bat kinong tere Katanat PHE kibala tere shitam hadu bandala ban pendam bat penyo yakani ka scheme badon kam kabala sateng slam labun snam. Imasuha kiwei na ki minister ki senior minister and then long chairman bodak samarit long senior minister bodak samarit tingidam hukum kita ki mekma ya ki bagi ele menjurman ile sesuatu jurman kam nei le ai ki bru ki yo i ya kita ki ji yo i joki bagi yo i bagi dom ki jiruna ki bru hamre ni ya chakma kasokar MD oh ya kendo ki kendo ki covid Pagpapon ko yung kitinga, arsnam yung sima egi perbetu ko be. Reh pedang yung kita kitinga, baru ngem simla aidao mo magimla patrekam na mga kajindol ko be. Henry, ni face yung problem and we move on.